Ko su mlade Albanke koje danas biraju selo umesto grada i traže muža ne zbog bajke, već zbog života u dvoje? One su žene koje znaju vrednost porodice, tradicije i rada. Rođene u kulturi koja ceni povezanost, one ne traže površnu pažnju ni savršene profile na Instagramu. One traže partnera, čoveka koji će znati šta znači biti prisutan. Dok mnogi danas beže od sela ka velikim gradovima, one svesno biraju mir, prirodu i smisao u jednostavnom životu. Život na selu nije lak. Donosi izazove, fizički rad, manjak sadržaja, udaljenost. Ali za njih to nije teret, već sloboda. One žele muža s kojim će graditi, a ne trošiti vreme na igrice, muža koji razume da ljubav nije samo reč, već i delo. Dok sedimo pred ekranima i jurimo signale pažnje, one sanjaju da neko dođe, stvaran, pošten i spreman da ostane. Te žene ne čekaju spasitelje, one su jake, samostalne, ali žele nekoga s kim će deliti puninu, ne prazninu. Njihove poruke nisu tražim ljubav, već spremna sam da je dam. U vremenu kada se veze svode na dopisivanja i emotikone, one još veruju u razgovor, dodir, zajednički rad. Njihova snaga je u tišini i postojanosti. Ako misliš da prava ljubav više ne postoji, možda samo gledaš na pogrešnim mestima. Možda se istina ne nalazi u aplikacijama, već u selima gde žene i dalje veruju u partnerstvo. One nisu zaostale, one su hrabre i dok svet jurca, one mirno grade svoj. Ovo nije bajka, ovo je poziv onome ko je spreman da voli iskreno. Želite da prvi vidite nove ljubavne oglase i dobijete kontakt informacije bez čekanja? Samo uz premium članstvo od Tučala ti je pristup pre svih, direktni kontakti, nova poznanstva i mogućnost da prvi napišete osobi koja vas je osvojila. Prvi pristup novim oglasima, puni kontakt podaci bez ograničenja, veća šansa da ostvarite ozbiljnu vezu, ljubav ne čeka, zašto biste vi? Aktivirajte premium članstvo i budite korak ispred ostalih.